ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano. Ti ammoda nanam ay tibiyag mo, di dalaam mo adumet a sakripisyo, iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon, agrubuat kan isaganam tay balon mo. No di ka makamaneho, wenno awanan ka tay karro, gamude mon tay bas para alas 5. Ay biag ni Hawaiano, trabaho tapno nagdamet dulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, isaltek munto, umaala, umadayakan ko. Kastula agayos, nga ukbog ti painom mo, di dalaan mo, nagbuutang ka iti bangko. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, paalaam to ti intero Abu Mario. Intun agsubli ka iti Hawaii kayem ko, ikaramutam to manen abayadan tay inutang mo. Ay biag ni Hawaiano, at trabaho tapnon at damet tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, agkalbon iti kata trabaho. Kamusta ti bakasyon dolo? Pero awan na ba di kwarta? Eh bakit di ko nagkingka, nagpangas-pangas ka ba na nagpapaalat Pilipinas? Ang itata, amuyem na sumsum mo, kalbo lakay. Alas